Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki kubor bam tagasngi. Kaseng HYC hai ke junyalam uba Robert June Cargerin President bat uba Roy Kupar Sunram Secretary kila jungo ya uba Arden Miller Besaya umoit bat ya baro ki MLA ka VPP ki basyong sya atngan klembu por hakmat kerdap Secretarian kablas dang nadu ka arfulai terik ujimmang. Ka HYC kabalalit banya selok bad ay mensim ya kaseng VPP na marga jing seluruh jongki banyale persya ya ka sorkar na kabenta ka reservation policy ba kadai ban pentamay no kadkum ka jing kala jong kapor. Syuk-syuk katay ka jing ya ki sya atangan jong ka VPP ka long ban pinkok ngo ya ka sorkar ba kadai ban pit banya bhabyang ya ka reservation policy. Harga jingya ki jongka VPP kalau wakru ya ki bana penram ya ke sorkar MDA2 bad ya baro life wengut ki MLA khasi. Ki badai na ka rik khasi jantia ha kawi ka jingtho ka balatho ku MLA khasi jongi hatu pihun ban shuminjur. Sang malang na niya sini. Aray ka bapaki kolok kolok makdiya yung kupieng kada na kala garo ye hadin baglalay kon file spot high court. Jadi iya kata di press media kita bat kita. Halor jeng kata ya kecinglet kejengki suka high court nonton iya banang. Aray na kaliang juni sulong ba hadin bakila ai clue mati ni na kaliang support bat na kaliang juni kesan ni support bat. Nomor balai bang dawahi bakani ka reception policy. Kabala draft house nam khat kundai spa nyukuar galong siliang khmat kano siliang katarajur kumbalong menta sanpu ai tli islam ngila ya nanti ngila susngap menta klare kapor yang ngiru ngajat benrio ba ngide ban dawano ya ka hok ba markat ju kat kum ke jingdan pat roster ke jiksim ke bu ke sarkar ke tru roster harai kai ke bang ui galong ba ke sarkar ne galiahi kampua abad penbaik ya ka reservation policy ka jri dengan penban ha ke ka roster system harai ka roster ka badai bania tek ke genuine roster ka sarkar ne galia ke kelia roster ka de banlong bangi de bantan ya kata ga 100 points kumbalabu ya ke jalan ne galia ka de bania ada kata system harai mata kata ka 100 points ke klem le practical ne galia sarkar disuang bai manta bangi pendekam ne ka roster hapo ka stir nginom ne keren ke reservation na galia jungi kaseng ngimla abad pedia namar pelai ka intention ke jongi hi kalong badai ban bil ne ban pen khamai ba ke reception policy namar ngi i kat kum ga ke bajana ka para 3.4 3.5 para 4 jong ka reception policy kala kadau sai ba kadang ke jingla siliang ngi garo ha ka bai garo la ai ban kari forward ha ki we pat kisnam lada amla berpendap kita semua teli di pos lanik semua teli vakansi lada amla berpendap anak kari forward sekali pat kisnam balai kita berdiri jungi amla berkari forward dekatar kadai kabanging UI bakane ka reception policy kalong siliang khmat kano siliang tarjo alor kita ka bentang ni dawa bak sarkar megalia kadai ban khot ek immediate lane bakan sim immediate action ban pan kelai reception policy kita kadai ka demand gitu ran ke bakrau kalong ya kini kelai penrungut di MLA kesi gitu kecing sisa ngidan matalai pesan ngut lanyo karam rai kebutan da uman garu dan rai gini kelai pesan ngut kadai ki pardo persnam jeni kadai ka kamram jongki lada kidon sisa kecing clear kum kita ki legislator lani kena kawan bakin ya kran ai banyak thir banyak tai bede ka reception policy namar kapor kala i bha menta bade ban riban no ya reception policy hari kani kecing la kelat jongki kalong begini kidi beri ba buat bor jiba buat spa bat kiteng that bala tang syukuran ya kena reception policy lese ke NPP kala kejat ikina jrong bos kila ban hap sebentar kai ke bawa perstun uang ba ingin persang ke jrong bos menta kesempatan tamas dia nak kena ke bos jog NPP kalau ada kikiran ni ai lese ba perstun la no kora sama kin hanyat no iki sepo kila ban hap untuk suah ya kani ke bas sosi ba 4 juta nak history jog gunung kejat real ba minority un rule la ne un syari majority ni don live house sangut menta ki MLA khasi handrai la rule yang ni dak arp saungut jangka jak bener na po relong garo kini ka kata kasim ju kecik sale farsi ye kita bener yang ikerpat ikini ke live house sangut bala da pi bidang dai ki kon gabriel neutra lada ka senam kadang tu kecik senam ki jong pi mi sakhamat banyak kerelam bertong lem nak jing ju kon samla ki jong di kon samla ta ki yam kilenyar namar balai dan mano bat kerjaan ki ban pen kelai ke reception policy kepala along siliang khmat aku minta
Ahi kamdai kata kejik tiang ya ka an lane kejik tiang kejak penriu. Kene kadai kejing long jong ukon rak sangma kong chief minister namar ma u dei ba i lagi jong kejak penriu garo. Upen isa ya kata ba dei unong mi kmat juga garo. Dei unong mi kmat jong kejak penriu new trap ke jong. Gawas no leran kelong ba ladau ukon rak sangma upen i kejak jing i kejak penriu jong u lagi jong kejak penriu garo. Balai kini ke life sangut ke male kasik kem la bat pen i kejak jing i lagi jong kejak penriu. Kini ka kejing keli ke ba kini ke lai penrumut lai pesan mut ken ha berjubab sya ki khon juga berinut